Dobar dan svima. Želim da danas predstavim završne aktivnosti projekta koje finansira Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Projekat se zove GIS mapiranje rasutih izvora zagađenja na lijevoj i desnoj obali Lima od Berana do granice sa Srbijom. Dakle, ovim projektom mi nismo istraživali nelegalno odlagališta, to jest rasute izvore zagađenja na teritoriji opštine Berane, samo na teritoriji opštine Bijelo Polje. Sproveli smo sve aktivnosti koje smo planirali ovim projektom. Projekat je trajao 8 mjeseci i danas ćemo samo ukratko reći o završnoj aktivnosti, to jest o GIS mapama koje smo odradili u sklopu ovog projekta i koje su zapravo ključni faktor pri realizaciji ovog projekta. Projektom smo također i obuhvatili edukacije sa učenicima koje smo odradili, znači zaista uspješno, i učenici su vrlo zainteresovani da u budućnosti budu nosioci održivog razvoja i da to jest da oni spriječe nastanak novih nelegalnih odlagališta u Bijelom Polju i na taj način globalno djeluju preko lokalnih aktivnosti i spriječe dalje zagađenje životne sredine i sve ono što nose deponije, a to je prije svega zagađenje vazduha emisijom svih negativnih supstanci koje uništavaju ozonski omotač. Samo moram da kažem i da napomenem da su rezultati projekta sljedeći. Identifikovali smo rasute izvore zagađenja na teritoriji opštine Bijelo Polje. Kada kažem rasute, tu podrazumijevamo nelegalno odlagalište ili divlje deponije, zatim podrazumijevamo septičke jame, tu su i tečni stajnjaci koji ima na obalama Lima. Znamo da u Bijelom Polju ima dosta farmi i nisu sve farme uredile svoje tečne stajnjake u skladu sa zakonskim regulativama Crne Gore i Evropske unije. Tu je i veliki broj otpadnih voda, naravno rasute izvore zagađenja spadaju i otpadne vode. Poznato je da se sve u Bijelom Polju ispuštaju u Lim neprečišćene, to jest netretirane, pošto skoro ni jedno preduzeće nema uređaje za tretiranje otpadnih voda, to jest nema ni jedan tretman, niti primarni, sekundarni, tercijarni. Mi smo uradili katastar zagađivača rijeka u sklopu ovog projekta koji se upravo odnosi na otpadne vode koji smo dostavili Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Sve aktivnosti smo do sada predali Ministarstvu poljoprivrede. Na sve aktivnosti smo Ministarstvo poljoprivrede pozivali uredno i uredno obaveštavali o svim okruglim stolovima, edukacijama i tako dalje. Evo danas moram da kažem da smo i ove podatke tabelarno i grafički predstavili. Zatim analizirali smo koliko saobraćaj utiče generalno na životnu sredinu, koliko utiču ta otpadna ulja, saobraćaj, odnosno generalno koliko saobraćaj ima uticaja na vode, koliko ima uticaja na površinske vode. Svakako da ima negativan uticaj preko svih tečnih materija koje dospijevaju do rijeke Limi, na taj način mijenjaju njen fizičko-hemijski sastav. Na ovoj prvoj fotografiji možete da vidite ovu prvu GIS mapu nelegalnih odlagališta u Strojtenici i ispod obližnjih kuća u Potkrajcima. Ovdje smo detektovali sa lijeve i desne obale, ukupno 5 nelegalnih odlagališta. Moram reći da smo detaljno obišli teren. Evo ovdje možete da vidite sljedeća nelegalna odlagališta, to je mjesto Potkrajci, Prestreke, Sutivan i Njegdjevo. Dakle, 12 nelegalnih odlagališta, evo jedna fotografija i mi smo označili geografske koordinate, Gauss-Krügerove koordinate gdje se tačno nalaze nelegalna odlagališta, tako da ministarstvo ukoliko bude zainteresovano, a i opština Bijelo Polje može raditi na sanaciji ovih nelegalnih odlagališta i konačno doprinijeti da se ova nativna vegetacija na obalama Lime očisti i da se generalno uredi obala Lima kako bi Lim postao valorizovan i značajan za sportske aktivnosti, za ribolovne aktivnosti i za neke određene vidove rekreacije kao što je kajakaštvo, koje može biti vrlo bitno za naš grad i turistički atraktivno i privlačno turistima koji tokom ljeta obiđu naše mjesto, naš grad. Evo sada pogledajte kako izgleda ta GIS mapa. Prethodno smo imali tabelu sa nelegalnim koordinatama, a ovdje sad imamo ovu GIS mapu gdje su locirana ta nelegalna odlagališta. Ono što je karakteristično da svako to nelegalno odlagalište ima određenu kubikažu. Mi smo to već jednom radili za Ministarstvo ekologije i za Sekretarijat za ruralni i održivi razvoj.
koliko ukupno je detektovano metara kubnih tog otpada. U ovom slučaju to nijesmo radili, samo smo GIS mapi unijeli lokacije nelegalnih odlagališta. Opština ima taj dokument, isto Ministarstvo ekologije, evo i Ministarstvo poljoprivrede, tako da može da se saniraju ta nelegalna odlagališta. Smatram da je potrebno jako puno novca da se obala Lima uredi, ali ukoliko je potrebno, ali prije svega potrebna dobra volja i stručnost, tako da nadam se da ćemo krenuti ubrzo sa sanacijom, jer se taj broj nelegalnih odlagališta svake godine povećava. Znači broj se povećava jer se ne kontrolišu u dovoljnoj mjeri građani, a i ekološki inspektori moraju da budu mnogo više na terenu i da provjeravaju kako izgledaju obale, da sačine zapisnik, da napišu i po neku kaznu, ali smatram da te kazne ne treba da budu samo za građane, za fizička lica, nego i za pravna lica, jer su pravna lica na teritoriju opštine Bijelo Polje otpadnim vodama i tekako doprinijela smanjenju autoporifikacije ovog značajnog prirodnog resursa, a i ne samo to, nego su promijenile i riblji fond, odnosno broj ihtiofaune limu. Pojedine vrste su dovedene na rubu egzistencije, odnosno sklone su, u fazi su ekstinkcije, odnosno iščezavanja. Tako da ekološka inspekcija neka mnogo više poradi na kažnjavanju pravnih lica, jer mi imamo slučaje kada je došlo do pomora, velikog pomora ribe, a do sada niko nije odgovarao za takav pomor koji je naravno, a ako dodamo još i deponije, pored tih otpadnih voda, situacija sa limom je alarmantna i o tome mora jako puno da se priča i da se na terenu detektuju svi ti problemi i naravno da se kroz medije ovaj problem više proširi kako bi konačno neko uzeo stvar u ruke. Mislim i na opštinu Bijelo Polje koja treba da pronađe sredstva, da sanira ove probleme, da se konačno pronađe glavni krivac za zagađenje rijeke Lim, za veliki pomor ribe koji se desio prije u 2019. godini. Ovo je mjesto znači u Gubavču. Mi smo znači pojedinačno radili mape za svako mjesto. Dakle, sada svaka naredna mapa znači govori o tome gdje se nalaze nelegalna odlagališta. Evo, ovo je dio u Zatonu, pa sve do granice sa Beranama. To su koordinate nelegalnih odlagališta. Evo, pogledajte za Podaj Crnča. Dakle, ove crvene tačke označavaju lokacije nelegalnih odlagališta. Rasovo i Nedakusi. Znači, žutom bojem je označeno taj prostor poljoprivrednih parcela. Mi znamo da dio, da Potkrajce, Strojtanica, Njegnjevo, da ta Limska dolina plodna uglavnom je mjesto gdje se narod bavi poljoprivredom i zato je vrlo potrebno i bitno sačuvati Limsku dolinu i naše poljoprivredne proizvođače od svih negativnih aspekata koji utiču na poljoprivredno zemljište i na zagađenje ne samo tih parcela koje oni tretiraju, prepostavljam na pravilan način, određenim pesticidima ili obrađuju organsku proizvodnju, nego i rijeku, pošto oni rijeku koriste, znači da to voće i povrće koje obrađuju u Limskoj dolini polivaju ili zalivaju, kako kažemo, kako kaže naš narod. Ja bih postavila samo jedno pitanje, s obzirom na ovaj veliki izbor GIS mapa, koliko je trajalo to istraživanje? Pa ukupno naše istraživanje je trajalo 8 mjeseci, znači mi nismo 8 mjeseci bili na terenu, nego smo bili negdje oko 5 mjeseci na terenu, a ostali dio se rada svodio na obradu podataka u GIS programu, zatim na radionice sa učenicima, zatim na anketiranje građana. Mi smo sproveli upravo jednu anketu, to sam zaboravila da kažem, ovdje u gradu gdje smo sa građanima razgovarali koji su to faktori koji doprinose zagađenju rijeke Lim. Moram da kažem da građani nisu puno zainteresovani da razgovaraju o ovoj temi, prosto nisu spremni da stanu pred kamerama i da kažu svoje mišljenje javno, ko su zagađivači, šta su oni primijetili na terenu. Govorim samo o našem anketiranju, jer pretpostavljam da ima ljudi koji su spremni, ali nisu imali šansu da kažu nešto na ovu temu, ali toga dana kada smo mi radili anketiranje, malo ljudi je bilo spremno da se bavi, da govori uopšte o zagađenju Lima. U sklopu projekta, evo pogledajte, i ovo je lokaciju na Rasovo, tu sam označila ove poljoprivredne parcele. Dakle, na kraju samo da kažem da smo identifikovali 57 nelegalnih odlagališta. Onaj dio, znači obale od granice sa Beranama je mnogo čistiji u odnosu na ovaj dio koji prolazi kroz grad, od centralnog dijela grada do granice sa Srbijom. Naravno, možemo uzeti i
taj dio od Ribarevina, znači gdje isto ima dosta nelegalnih odlagališta, a u ovom slučaju moram i da kažem da smo ovaj projekat radili u skladu sa državnim planovima, u skladu sa lokalnim planom o upravljanju komunalnim i neopasnim građevinskim otpadom, u skladu sa zakonom o životnoj sredini. Dakle, u suštini ovaj projekat je obuhvatio sve segmente životne sredine, odnosno sve zakone, zato što su ti zakoni međusobno i povezani i cilj svih tih zakona iz oblasti životne sredine jeste da se čuvaju prirodni resursi od svih aspekata negativnog dejstva, odnosno antropogenog dejstva čovjeka. Dakle, na kraju da zaključim da smo sve aktivnosti predviđene projektom sproveli, dostavili Ministarstvu poljoprivrede, pozvali smo ih uredno na ovaj završni pres i da kažem da smo u suštini odradili dokumenta koja mogu imati veliki značaj ka sprečavanju dalje pojave otpada na obalama Lima, a sve u cilju zdrave životne sredine.